Kamukurungi. Tuli kurungi. Kurungi kandi katuze kandi bayamba. Mujya kuba kurungi. Amina. Amabara gange mugahurire. Nyowe tinkuzagamba bingi. Kesi nkeji nkanda gikozireho cyankwanzi. Abo kubatenaza kubirekera minister kore kunkaniza kumuyamba. Kesi nkeji nkanda gikozireho cyankwanzi nibakwata abantu babeho mu mataka gabo babayungaho bya cases bya mada nebindi bakoragana na polisi nabandi abakuba bikigo bikikwita abashemere kuyamba abantu bakoma abantu. Ibe byone mu rugamba ntubimanya twabirebere nibibaho. Konkana nimba shabangu mutuze numuza kuyamba abo kwimwe muri abantu ba president kandi numuhakaruru bweni neki rukusasa munonga kureba ngo abamwe mukanga kuba registered ahabwe bukubaba kandi umushikiri teno kubasa kuba blaminga ni mu mwamtagaraka kumuhakaruru numutekateka ngo nabimanya konke president nata kubimanya ebinyosire ningambara abantu ngo president numuturabusha ngo chief whip yagamba RDC president natwata tobshoborozi bwo kuyamba abantu tukozesa ku offices zitu instead oshanga ntuibo mwanya go kuyamba abantu naro shanga ntusupporting abakwiba umwanya go kuyamba abantu hati president numuturabusha mu musasire ahabo kuba abantu abakha obushoborozi tubakubukozesa nko kubashemeye kubukozesa we nani mushabiro okusasirwa nyemereiro mbigerebye ni mushabiro okusasirwa ndukubagambira ngo ebyo bikubaho takubimanya konka hati cyaba kirungi ngo neyijaha nacyehurira kandi nayerebera namakaga kambwirwe nagareba kandi omushango nkeje ndakikozereho cyankwanzi ngakomoroza abantu 12 baba remandingiri konkara hanga kanyamba nabakomoroza hati nabantu barije bari hamataka gabo konka bakaba bari Kana cyo mugisho murungi naye Israha nabhurira kandi nabireba naza kuzonyima ya minister twabayamba nko kwashangwa yamba kubogu no murunu ko gwa kabiri neja konkanyo tinke ijagaha so ninsima hanga ngo neja kandi hati namanya na president naza kumumanyise kigendo mmeshe abantu babarungi abahwe n'abakuhakaruru bariyo no babona habwa amataka so gorkweyeta urukweyetor owa state house akabeherra CDF afande muhozi ngwariye nyuma yeno wa first family ebyona nebishuba bizi abantu bizire ne babiha bazoberimbi ko mukintu echo bashishizi na ya government bashishizi na ya first family biba president Museveni akija kuyamba abantu ko katarizire kuyamba bakwiba akija kuyamba abantu ngo bagire obusingi so ngwene hati nanimba shabangu mutuze twaza kugezaho kurondo kutwakoragana na IGP yataha police post RDC wanye nahura yakora statement nungi noreba we nayenda kuyamba konka nayende mukono ati ninyenda kugambira bwana RDC ngo ninza kuhe mukono abantu bazakuyamba police post neza kwija haza kubona UPDF badiporo injamahe ngayamba abantu atira abantu bagarko mu mataka gabo Amina. Okay, ati tukwenda kora tuti emishango ejo akuba minister emishango ejo biratagimanyire baitu byaruga hano mukamugambira ngo haruho abantu abasibire so tujja ndoza tuyinzo kogera ne state senga tubifuna netutwale wa DPP kati tugenda kufuna empapula eza abasiba empapula ezo minister ajja kutuyamba bazitwale wa DPP ndoza yinzo kukidamu bulungi tulabe engeri je tunakikola kati mbadde nsaba tuyina wano avude ku lusegere lwa president manti muma harubaji lwa president mukimanyi Yego omukyala niwo rubajumu Madam Fiona ali hano nawe kwenda kubara mukiyaho omukundwa wetu minister agire ki yabagambira konka nimbesi gisa mugira amatsiko ngo numuza kuyambwa mukuza kukumanya icyo kintu numuza kuyambwa mukama abaherezo mugisha kandi abaherezo no kugumusiriza no kushabira abakubayamba aho kuba bakora imirimo y'president yabahire ne bake RDC yakigamba ne bake so mushabira ababacha bakugezeho bakakora imirimo yawe bashemere gukora sibira abantu babo abasibira abantu babo please mwekore mu murimo mwijo mu office rwa kabiri ezo bano rwa kangahi mwije cya kabiri mbademba saba muje cya rwa kabiri
mwijena list z'abantu banyu ningira tuja kutunga reference ez'abantu abo mwijena zo kijja kunyamba okuwandiika mwahurira ekyo nikiza kunyamba okora ki okuhandikira abakuru bazo wa DPP bashabe abantu bari abarwo mu kihome mwakyetegereza nkabanshabire aruha akantu kariya kandi akutumutagambira ogwo mugamba akaba nakleminga ngo hina abantu abiyashashwire tukamushaba list yagituhereza so which means tari umuntu uyashashwire mwakyetegereza atatwe list atatwe na bukaiso mwakyetegereza so mutwikirize na nimbashaba umumbabazi cya kabiri nyomba mu office saa 2 saa 3 muyije mwahurira minister aine ensonga zari kwenda kuza kumarira kuri konka ahabwa obwire mwamuhurira na bulabula resident state attorney emisango gijjo sanctioning kastomanya nti ogugwa mutuze oli omubbi w'ettaka yamulese ng'oyo omukwata mangu omusibira mukomera bano bo abawano bwe baleeta abantu be bana bakuteganya ng'abo bata ensonga eno resident asobe nyabo special duties tulina okugenda ewa DPP tutwale ensonga z'abantu bano mwena abo bonna abasibiddwa mukwate mangu ebiwandiiko case file eriki nakiki tubikwate nze judge bikwata nona ajja kumpe tugende wa DPP tumugambe ensonga zino case zino tujja kumusaba ono resident attorney namugyewo atuletera omulala so bawo bugaali abo bagirenga bavuga muno nga namwe mwenna mujja tumalamu amaanyi bwe mutadde ku bintu byammwe njagala enkya muddemu okuzimba osabyani osabye amatofaali amatondobaali bwegatana kati mutandike ku kilininga wano enkya mu kilininge babakube ani alina foni wano mukube esimu mujja kuba simu ya RDC wano aina C5 mukube nawe mama gwani Beatrice bawe esimu yo ekintu kino kikulu jo tetujja kukkiriza muntu munna Uganda awayo erikagusira bu 7 Sabaronya kalulu 100% nga muberenga temulina bukumi mu gwanga lyammwe obukumi mubere nabo sebo RDC nzize wano nga minister wa Yoweri Kaguta Museveni constitution agamba nti president yalina obuyinza bwonna bwawe ekintu minister okukikola abanga ye yakikoze kati bwendagira nti nno obukumi bwewa abantu bano president Museveni yaba akiragidde yaba akikoze obanga amaanyi ga gavumenti wegali mwewuliddeko RDC whip wali ne special duties nga babagamba nti amaanyi galina okukolebwa okuuma munnayuganda n'ebintu bye n'okwata okubonereza abo bonna abagayula eddembe lya bannayuganda ekyo kiwedde olwaleero tubawagidde nammwe bannange mwewagire temwekweka muddemu mulimu ebintu byammwe tulyoke tuwulire enkya ati ate waliwo eyabakugyeko tewali ajja bakwatako tuli gavumenti emundu esooka bweneegaana tulaleeta eyokubiri bweneegaana tujja kuleeta 10 endala bwe zinaagaana mujja kulaba emizinga wano okukuuma abantu ba wano bannange ekyo kyogedde kulwa pulezidenti ekirala